amadodana ka-Asakhari lithi iBhayibheli aqonda ikhathi lona yinzalo yalawo madodana abantu aba-understand ikhathi ukuthi uma uNkulunkulu enza izinto kade ngifuna ukwazi ukuthi yenzeke ngasiphi isikhathi ukubuza udumo ngingalusi kwenye indawo ngoba ngesikhathi asho ngaso wathi hamba umntana kuphilile bekusezeni bengisibhekile ngifuna ukwazi ukuthi uvuka nini sindelini kodwa ngisambe sinesikholwayo wayeseqonda uyise ukuthi ilona lelo hora asho ngalo abantu abakwazi ukuqondanisa ikhathi sokuthi kunini la uNkulunkulu enze khona isimangaliso wayesenze njani kaBlamini 53 omphinde wayeseqonda uyise ukuthi ilona lelo hora uJesu asho ngalo ukuye ukuthi indodana yakho iphilile wakholwa yena nendlu yakhe yo katela baba 54 sande leso sibonakaliso sesibili uJesu asenza efikile eGalile evela eJudiya miracle yesibili uJesu ayenza efikile eGalile evela eJudiya thandaza baBlamini baba wethu omuhle wena uNkulunkulu wena uNkulunkulu wena usomandla baba ngwalisi lakho uNkulunkulu uNkulunkulu lilo nalona Jesus lakho uNkulunkulu liyasonda baba ngwele siyabonga uNkulunkulu usonda bakho alelizwi uNkulunkulu kutokhamayo uNkulunkulu kumesa khona lesiyahamba baba namandla ngesiyabonga egameni kaJesu sibekhola uNkulunkulu sihambe indlela uNkulunkulu siqinisekile uhambeni lwethu baba namandla wonke siyabonga uNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha amen asishayele imfushane bazalwane engingamlelayo sizosheshe sihambe hlala phansi baBlamini uThembani ufundizwe lapha phakathi neviki lapha endlini masithandaza lokuvuswa kwendodakazi kaJayiro uyasifundela nje siyashare ke lapha kwami ke kuyakhonzwa uma uzothandazwa sinesikhathi sokuqala u6 sesokugcina sinaso sicina noma ngo11 kuya ngokuthi into isidonse asigcini icala lokuthi umndeni uyathandaza sishwaphulisi siyahlala sichitheke kuNkulunkulu simnikeze ithuba Thembani ufundizwe lelizwi in the chain kaJesu eya kwaJayiro eyo sindisa umntwana kaJayiro ufinjelwa izinto eziningi endleleni akashesha afike kwaJayiro endlini ukuyosindisa lo mntwana ezinye zezinto ezenzekayo qhamuka wesifazane onesifo somoya naye usendleleni uJayiro ujahile ugulelwa ingane kazi ngisonenze njani bazalwane ujahile uyaphenika ngoba umntanakhe uyafa lapha ekhaya uqhamuka owesifazane uhambe nyonyobe khokhoba eqhusheleze ishutheka ukuthi yena ufuna umphetho wengubo kaJesu asimiyeke uJayiro asize la ngoba ngijahile uma ufunda history mpense history lo muntu wesifazane wayisuka kwenye province wayisuka kude kakhulu njalo lo muntu lwana babengekho lokushina elilodwa ithi history wakhuluma baBlamini esezweni lakubo esezwile ngoJesu wathi ngizosuka mina ngihambe wathi ngizosuka lalela welisi kanami lo muntu othi uzosuka unesimo esithi akangaphumeli kubantu angisho mina ukuhamba a long distance issue yakhe ithi the issue of blood ithi awuhambi phakathi kwabantu oh Jesus yes Lord sivalele endlini
Yes. Kodwa lo muntu wesifazane uthi mina I'll break all the protocols. Ngihamba mina. Ngihamba ne-issue. Yes. Ongahanjwa nayo. Kingdom minded. Mina ngizohamba nayo. Yes. Wasuka lo muntu wesifazane. Usho esesezweni lakubo. Uthi ngizohamba. Uthi mangifika kuleloswe akulu Jesu ngifuna ukusondela kuye uyazi ukuthi akavunyelwe ukusondela kodwa uthi yena mina ngiyosondela uthi mangasondela kuye ngifike ngithinte umphetho wengubo yakhe uyakhuluma uthi ngiyothi mangisenguthintile ngiyosinda ngithi mina mfundisi Thwala wasinda ngesikhathi ekhuluma njobe hamba usesindile wasinda ngesikhathi ekhuluma lento mnika amandla okuhamba ukuthi usesindile lento ngamlisa amaprofisi ukuthi usesindile wasinda ngesikhathi ekhuluma Jesus Ngithi ngathola abantu engabashumayeza angazi ngabathola kule kwasikhukhuni mhlawumbe ngoba fika mangifika kwasikhukhuni ngoba laba ngikholwa ukuthi bayayizwa lento wasinda ngesikhathi ekhuluma wasethola amandla ngoba ku-12 years nale issue wayengeka kwazi ukukross ama-province ku-12 years wayengeka kwazi kodwa wasinda ngesikhathi njobe ethatha unyawo wenze njani uyasinda lethatha olwesibili uyasinda Jesu alokhu ehamba wenze njani ayilokhu eqhubeka anyala umfula wenze njani awe Jesu ngizonenze njani ukuthi nizwe sasuka emazweni ezono zethu esasuka kuwo sinama-issues kazi bezwile imfundisi nangesikhathi sisuka esasiphuma phakathi kwabo bathi siyamazi kodwa babehlula abafana vele ngisuswa yileyo nto yokuthi ngehlulwa abafana ngiyofuna usizo lokuboba lento yokuhlula abafana manje ngesikhathi ngihamba haleluya ngoba mawuhamba lento yenzeka uhleli ubhekisa ishweshini but when you make a decision yokusuka hallelujah I just move on to move Jesus babesasa abantu ukuthi kodwa masekhulunywa uyakhuluma into engekho those are issues esasuka nabo emazweni ethu ngesikhathi sisuka ukuthi kuyokuthi xoxo nje singekho isidingo ngibuye ngiyifake ithwayo indaba ngasuka nginjalo kodwa ngesikhathi ngihamba ngesikhathi ngihamba Jesus khona into eyenzakalayo ngesikhathi ngihamba khona izinto ezisalayo ngesikhathi ngihamba Jesu mawulokhu ngiqhubeka nohambo weqoli lento yokuhamba iyangiqinisa lento yokuhamba
ethi ehamba. Yes. Ma efika enkosini uyanyonyoba ngoba akavunyelwe ukuba phakathi kwabantu. Uyanyonyoba, mayinyonyoba uyafika. Jesus. Uyanyonyoba. Nawo ama issues bathi mabekwathela kuswaka bahamba ngamandla babe brave ohambeni lwabo kodwa yena ne-issue anayo akakwazi ukuveza amahlombe akakwazi ukumisa ikhanda laba bangenawo ama-issues bawamisile amakhanda bafuna nokubona kodwa abantu abangenama-issue abahambe bavele kodwa mina nama-issues endawo lento wasuke ezweni lakubo ngoba into ozoyibona ozoyi-experience nezokusebenzela yile eyakhulunywa kuwe. Hey! Yeah! Power! Olimini lwakho, yebo. Eyashiwo lento ayikhuluma kunzima ukufika empethweni kodwa ngenxa yokuthi wakhuluma wathi asengifikile ezweni akulu ngiyofika kuye masengifike kuye wakhuluma uJesu Kristu ndodana kaThixo wakhuluma wathi ngofika ngibamba umphetho wafanele amazwi akhe aphelele indlela eyemphethweni ngoba yena wakhuluma wathi mina noma kuthi umphetho wakhe awukazi uthixo umuntu kodwa mina ma efika wafika uthinta umphetho isehlela exokhweni ejingisile umakhawusi bengise emphethweni bengezile kuye bengise emphethweni wengubo yakhe sengiyela la ikhona khona ngoba ngitholile into ebengiyifuna ebisithi inkosi Hey. Usapostoli athubani ngithindile umuntu ongithi ngibizwa mandla ambe phela Apostoli baningi abantu yes ziningi inqubo bonke abantu bathinta yebo kodwa bakhona awuthwala mntanami Jesu uzokunika imali kushumayela masi noshubese baningi abantu abenzeni abakuthintayo uthi Jesu ya kodwa khona Nanti kodwa wena Petro ukhuluma ngabantu abangakhona nanti baningi ngithintwa abantu bengakhona kodwa ngithintiwe manje ngikade ukuthintwa manje ngithintwa umuntu wena ukhuluma ngabantu abangithintayo bangayi emandleni yeah wena shabantu abangakaze bafike emandleni yeah kodwa ngikade ukuthintwa khona ngithintwa umuntu yes othinta amandla ubani lo muntu ubani lo muntu ofike emandleni hey lithi iBhayibheli ebona wesifazane ukuthi
akusafihleki ngoba abambonile Khokhoba bazothi wena kade ukhokhoba manje usuqondile awabezwa kodwa wena sibonile thina ukhokhoba udlula phakathi kwethu manje usuqondile wenziwa yini uqonde ibisi inkosi ikhala ngomuntu oyithintileyo hayi Nkosi Jesu yini wena uqonde bese inkosi ikhala ngokuthi kunomuntu oyithintileyo lithi iBhayibheli wabona ukuthi no uyabona ke manje i-restoration esemzimbeni iyakhuluma ngeke ngikwazi ukuyihide this restoration yithinke phambili yithinke ivese ma eyaphambili esivesa iyeke sisiyeke hlala phansi zophazamisa ma eyaphambili esivesa uthi hayi yimi ulindile njalo uchayi ngani yakho uJesu uvule ivuselelo lo yakulelo uJesu ukwi-crusade uthi uJesu awulande indaba yakho usukela eqaleni ufuna testimony ka 12 years wafa loyana yafa indodakazi kaShayira uJesu esathi lo akakhuluma wathi akayilande kusuka eqaleni yacabanga ngoba uJesu ayikho into emphushayo zonke izimo zi-under control esandleni sakhe wafa lo uJesu akangabana ndaba ukuthi lo uyafa wathi lo akafakazi akhipha ubufakazi testimony ka 12 years asho namagama enyanga abehamba kuzo nama specialist awahambayo asho nokuthi kwakukuphi kwenzekani bese qedwe ukusho inkosi ithi akiniyeke sana akiniyeke sana Jesu babu yami naleli verse leli elimnandi lelo liphinde kaningi amen verse 50 wathi kuyo uJesu hamba indodana yakho iphilile lo muntu wakholwa izwi alishilo kuye uJesu wahamba asithandazeni ngani zawethu lo muntu wenze njani wakholwa ayibo wenze njani wakholwa yini izwi wayesenze njani wahamba oh my wenza njengoba ashilo uJesu yes wahamba hey ukholwayo awumphuza amanzi Jesus uyahamba Jesu ngiyakulela ndodana yami phuthuma Jesu wayengekalunge lona kule crusade la uJesu ehamba emakhona lona wayengekalunge kulokhu okuhambe kumiwa kukho angizwa nje wayengekalunge kulokhu okuhambe kumiwa yezo zanele ngithi mina masixoxa le ndaba lapha endlini ngithi lo owesifazane wayene faith le faith lena twala ethi in him we move yeah a moving hayi le emayo wayene faith ama faith wabantu abafani this kind of faith it's a moving one yes amen it's a moving one Agombi igama lika Jesu. Oh yes. Ileza ikholwa bese si-etha phezu kwe-faith. Yes. Amen. You know wesifazane lo wakholwa wayesethi sengiyahamba ngiyakholwa. We travel in faith. With faith ehambayo. Kanti uzohlangana noJesu
traveling faith. Yeah. Awuzwanga. Hey. Buza umuntu. One faith enze njani? Ehambayo. Uhlangana noJesu. Oh so hambile. Akuphi? Oh hambile. Asohambe. Yes. Hey. Yebo. Amen. The combination. Inqabula izimo.